Kalumpung ya lekai knockout football tournament hakasnong kenrut ya kabala penya daka nong Soma Sports and Cultural Club. Hinin kasngi kala poino syakabakut hakaba kajinga kun final kala long haki arbanta kata hakabanta ka khusnam prahajar bat ka khusnam khatar hajar tengka. Ya kani kalumpung lawan ban penha perdano da usordar kasnong kenshi Maurya uba Paul Soklat kumukongsan harang kat kiwei pat kipat ba kibalawan ban sakhi ya kani ka final. Hakajinya kun ke Bandingkong nakabenta ka khusnam ka prahajar kajinya lekai kralong hapadeng ka Saulat FC Persha ya kanong Soma pedeng shnong hakaba kajinya kun hapo madan kala kutno hakajinya khat bat hakajinya shoot tiebreaker ka Saulat kala penliam no ya kendut pedeng shnong dakalai laiwei katba hakawei pat kajinya kun final nakabenta ka khusnam ka khatar hajar tengka kajinya lekai kala long hapadeng ka Maukara Persha ya ka young boy kendrun bat ya ka nam la du hakani kajinya kun ka let ka Maukara hakaba kala penliam no ya ka kendrut da ka argul lanot. Kamtam ya ka South League team ke belakang final mata kesini kamau para kendrut hidup tim ke bele nak tukar tournament ke Hamret. Nah, congratulate ya ka mau para ke belayo ya ka champion. Bandadu kasi bangun play ke tournament ngatip sejauh ka mau para. Mau para ka dikat tim ke badan ka Super Division juga PDSA hang tai po mairam. Isokmen ba ka dikat tournament ka layak baik ke layak denti. Nadu ke pasdang jangka adu ke bekut. Hakim pun kita nama division nong kendong dan ki pasdang ban penkut final kimla. Kila se kibun kidau ki bolong kumta dan ki ba omyo sponsor ban ai ka bai tim nani kumta teter dan du ki bami ki jinga kelumar steng ke tournament ki penkut no. Tinga sukman ai kublai ki samla jone ke snong rengkat du bati kinong yalam snong. Bat baru ki pai ba ki bles no tilang bat ki samla. Man pelong ya kani ke tournament ke biaya baik ke biaya renti. Tengah ngai ande syakmat ro kena bon di tournament ke bakum kini. Bakum ngakran atau si ke pasdang. Ngakran ro ya kani po like se apa bangalai pan play ya ka tournament ti po like se. Bah ki madan nang kendong jongi ke bakum kini ki juli kinung ilakai. Ibadah ka jing trestom ka jongki ka jing long disiplin. Bat kamtam dah ka jing kongo ya kena penyat
kikiu syaki bentar ki bakam sejrong ki babun ki players ki bami khmat ya ke state ke jungi la kalong ka Santosh Trophy le ki tournament ki dei ki bami ni kinong kendong ngiang kan mau yo tu semna na po benther mo ba samelendo kan si umi na tai na po benther da ka jing trestom ka jungu da ka jing long disiplin yo penyilakai na ka India po ka Asian Games tilara ki samla na po benther kila bami khmat ya ka India balai ki samana ka than jungi na po konrot na po mau kara na po nong kram ba kam ta ter kimla ban poi ka ju ka thom ngidan ka ju ka sap ka ba blei ul ai ni ngidan ki maran football ki babyang khamtam ni ki khasi ngidan ki longjak beli ka ba I ba ya ka football da pilek chan nu chan no kendong ki beri ki tebek ya ka jela ka football ki tebek ka Premier League ki tebek ka La Liga ba kam ta ter Tengangek bagan dia kajing long interest jungi ya kajing lakai football hakin long kendong jungi kan say ya ki klo ya ki player ki nikmat tentang ya ke state ke jungi rekan ki nikmat du waria ka national team kabalan kam kalong tangga takat disiplin ka bangi de bandon kajing trash tom ka bangin kyar na ki jingdi ki basniyo ba kum ta ter tengangek dakan di tournament ka baki samlan ni ki penlong ru ken mi ki nang ilakai ki betebet Nyimdai bandon kanu kata kajing snow bangi dai kinong kendong mo abaki ong telefon kata inferiority complex kata kajing snow nong kendong ani ben wan nong saji la ba ni teli lu chano mo ni joton kata kajing snow jangi kinong kendong dai nang nyimdai bandon kata kajing snow kai kasap ka bangi don nyen pedi kata kasap ka bangi don kai kata kajing trash tom jangi nyen pedi kata kajing trash tom kenang ba na kinong kendong jangi na kita naman ki bakum kini ki penyelakai baik tan ki players na ki shnong ki jangi ila ban say ya tiki klon ni lakai ke jungi yang ajuang ki babun ki prarang ba ngam ju sultanat bangan lai ki tournament ki ba penuh kinong kendong jungi dai ki timpat kiwan ong kai le kendrut ki players ba bun ki bele antai po first division katu ka khanglat no iki samna na kisnong kita ke jungi bakin pedi ki sap ka baki kidam ngam da support ba ki tournament ki bakum kitu ki he danga prize lai ki players ba kiwan syaba ngai ki tournament ki bakum kini ki ba penmi de ki kena na po snong kabayara bangin saya kisap ke jungi